Bulavinaka, I'm Nico Mbalroka here at Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonardo Tulib, au wajitu ko imba, ando talita na parong ng Mbula FM, balitin na bantu na sir. Mbula FM, number 2 na sir. Ni sambul vinaka se kwengo na pole leka ni no ndai tuku na mbonge ndai lima sambul kon duo ni ndambe na bingati tikitiku na bindingi lebu ni ambaki vo runo ndolu tin kawalu kayo sures chanda na chemeni ni electoral commission ni rato sambiuta endo na botulewa mesa tumbu en ndua tal ni ndambe na itubu ni palimendi ngoe butu ko mai ni wili ni leoni bonua era na bindingi tiko en ambaki meongo tukono chandi ni sa tumbu na tini karono ndolu walu nan rau kawalu ne wili ni leoni bonua tauro tiko mai na rono ndolu tini kaba kana ngandrebi endua tal ni ndambe en palimendi endoni tubu ka botoka na helpline esa tabu de subo ni kuwa ngoe mbalitira tiko na marama kara sotaba na biba saurara taki etaboda na lilu ni mata ni tu borenge mani marama na helpline go kakai na non rapolo lo mata na marama endua na kawai esa adu tiko mai en na vida na mbaksaoti kasa na rawa ni bebuke en na kiana bagalili taki na itubu bongo na ndama ni taliboni oyana nduo lima ono seba kana ndola bitu en lo mani ruo samlu kaba na yaua wandita kana ministri ni mbula ni sandike abutiko na manu somindi ka tobir na ngone karasenga isudu laki butiko en non ralenga en na mbula na CWM ka bunua James Fong na superintendent wakatawa en na CWM ni sa torba ki endoni tubutuba en kena tarobi na mate ngo kasabanga ngaitiko se tegi bubgadaba na mate taka ngo esa songota ministry ni mbula na intensive care unit kabambauti ni tegi bukina na mate taka ngo wandi taka bunua Fong ni vida beir na ngoni ndrami esa lenga kinangito kaya Gareth Bieber nandoni wablidi ni Vodafone Fiji Sevens ni nabangata girato na boni lewe ni timi kasa tiko rongo ena sotsota ni Vancouver Sevens ni oti na sotsota ni Las Vegas Sevens esa bwadingu itu mga wawa o bati morabo bo ena ndua nangito da ia o sebulo ni modena dangi esa na bwadingu itu mga wawa ena tolu nangito ena buku ni ndua na bebesu kokoa o biti na sotabu ilesi ene mateni ngito kwa tombu ni boe rusu mga bana miniti me bitu na kaloko na mataka ni singatambu kana rawa ni nasarabi na bisot sote kedunguri na FBC TV. Maitha bekiri na pagaleleka ni noanda itukutuku na kena ikuri na rawa ni nasema na station na Radio Fiji 1 kay Mbula FM. Ni pwedeng vinaka. Sa arnayanda oya wo chone ndotu tele bai buni moli rakira sa ama pinakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1 dolongali baga penenu makaya machona benantari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 betanto bai bichi oya wo lavini na mbuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalango police matawalu susungemba ang bulabat mai Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni BNN